Falam khua hi Burmaram Chin State marlama ania ache vela cheng chipeng sang sang te hian thilming sak phwa kan ol sambe shim shim wangi ni don ni Falam ti ming official a put tak tak ma khan Falam khua chuan ming sang sang alo choi ve to nga ya Taisun khwalsim zaniat le ngon te chuan Falam hi balai anti mai thin achan chu Falam kho omna hi Taisun ho balchin na mun ani wangin balai ti mai ani tin Falam omna mun leiram khi thlai chin na atan athat ema wangin ache vela mi te chuan mun ol ho lova thlai chin nan an man thina wangin tlanglo tia kautok an ombok keini Hualngo za hawle sim ho ero chuan Falama far thing tha atam ema wangin far thok kan ti sakvele mai bok British hunlai ani wang khan Falam huna khian namdang mi vai le sapte Chinese te an oma wangin mi ṭhenkhatin kala vai katte meitei khwa tia ko mai te po anom ve bokani Falam khopui ti ai chuan balai khopui ti tok an lo la om ve le ko thin te po hi amoi dang dain azia ve tholom ni ti in ka ngai ruat le thut thin enge ingai ve dan le lentang pos ngai thatu te zong zong chibai vek ule Falam khopui ming kau dan te kan soi si a engpo ni se Hualngoram People's Organization HPO Chanchin hi I han thu te dayang umyang Hualngoram a hian mizo tong zomi tong lai zo tong mang kan leng za a lungrol takin tong kan in sheton deu vek boka kol tong mang tlem te an ombok Myanmar ramboya hian Hualngoram a swal sipai kem chu HPO Hmalakna CDF Hualngoram le athurwal puiten November sang ni som ni pathum khan SAC sipai an chuak ani kha HPO din chan Myanmar rama mipui sarkar chu February ni khat sang ni som ni pakhat khan sipai chakna manga thunai na pong lak ani ta ka wangin Federal Democracy dik tak kan mu thainan rampum huwa pa Spring Revolution nei ani Myanmar Military Army ten ral thuam manga mipui chunga kut an thak tak awangin mipui veng him tupol People Defence Force PDF chu mun sang changa dinin swal sipai te an dolet ve ta a chutiang zelin Hualngoram chunga cheng mipui te nun na le in le lo veng him turin Hualngoram People's Organization HPO chu June ni rok sang ni som ni pakhat khan lungrual taka din ve ngal ani tichuan HPO chu Chinland Council le Chinland Government based in Rail Bolna akal pui ve a Sorkar pakhat anga dan le hrai nain kalphung pa ngaya kal ani awangin Chinland Hualngoram Administrative Hall Hualngoram People's Organization HPO General Conference chu voithum lai nei to in pathian zara tluang takle hlawhtling takin ron rail theya anmo phurna te an la hlen thei thewani HPO Self-Autonomous Council Sorkar mo phurna te chu anhoya tarlan ang hi ani pakhatna Hualngoram chunga khotin te in lungrol na le in pum khatna konga malak turani pani na revolution tha ti chak turin armed force te atul na zone pianga apui bomzel turani pathumna tual chung ro rel tu pol te nen tangrualin ram chung dan le thupek ken ko ani turani HPO hian military dictator te siam Burma Constitution in alo ṭhenkhat to Chin State chunga township pathum Falam tedim le tonjang biala a thendar to Hualngoram chu bial pakhata omtir le hi aleilung fa te dikna le chanvo ani ti chu HPO CDF Hualngoram chuan apom nget tlat ani tin HPO hian sangni pariat Burma Constitution hi military cop athlen no atang khan alo nol to bokani HPO thil tumte HPO in nga na le athil tumte chu anhoya mi ang hian ani pakhatna sipai dictatorship azung chopa po phoya phoro pani na Myanmar rama Federal Democracy aom theina tura zalen na swal tu te zinga telle
Hualngoram le achunga cheng zo fa chipeng zong song te him na tura veng him tu armed force din pathumna Hualngoram area chin hum him palina Hualngoram ta na phu tok political status sang ber nei tura malak pangana non political party anianga eng political party ma zolbik nei lo organization aniang parukna Hualngoram chunga cheng mi puite hriselna zirna khotlang in rail ball na le eizon na ti mason tura malak pasarina zofa te ril ru le taksa ti chethei tu kan mel malian ber rui hlau do pariatna Christian nundan choi san le pathian ram alo zau zel theina tura malak te ani Hualngoram hi a om tak takem mi ṭhenkhatin Hualngawin ram an nei lo Hualngoram ti po a om ngai lo ti in min soi chefo maya toite in han soi zau hlek ila kan pi pu te hun lai khan ma ni nam ming choin raman lo in sem hloma tuna falam township chunga hian Hualngoram Zahauram Tlaisunram Zaniatram ti in an lo om sang thlia hlom ani British in Sankhazaria somkwa paruk kumatanga Chin Hills Regulation Act manga minron opnu po khan rambung then sa churingin Hualngau area Zahau area Zaniat area ti in British khan ramri then lovin min opve ngal mai bokani land revenue tax po anma ni area thewa asang thapa konvek ani British ho chuan an IOA tax khon tu atan tribal chief an ro thlia hlom boka Hualngau lalte ero chuan khokhat le khokhat chunga tuma thu kan nei lo lal chong ni kan nei ngai lo ti in tribal chief nei chu du lovin an lo hnola Hualngau area a tax khon tu tur an om tak lo awangin Zahau chief in akhon ta ani Zahau chief in Hualngoram po a ofek tia an soi thin hi adik lo hle ani Zahau chief chu Hualngoram a chia khon tu tax collector ani mai zo kani tin Hualngoram kan ti hian Hualngau chau an om ti na ani lova achunga chipeng tam tak an oma Hualngau chu aram ming putu mai ani tun ma deuh chuan khosom nga pariat ani thina khoni aram ta ka wangin khosom nga paruk ala omani Burma in independent ahmu Sankazakwa somli pariat nu po khan British ti dan zurin circle anga then thangin in opna ala kalpuya Hualngoram chin po chu Hualngau circle ti in an then thanga circle khat le circle ni ti in Sankazakwa somruk pani ṭhenkhat kalpuyani Revolutionary Council General Newina haute in Sorkarna anron chel nu khan township area chu andu dan tanin an then thang ta thua maya Hualngoram khwa te po chu township pathum tonjang tedim le falama thendarin alo omta ani Hualngoram tia aming put chung chu kan pi le pu te huna tangin Sankazakwa somruk pani kuma sipain Sorkarna anlak ṭhenkhat Hualngoram tia record vek ani tuna hian sipai Sorkarna pai thlaka kan pi le pu te min hnuchya Hualngoram chu din thar le turin Hualngoram People's Organization HPO chuan ma ala me kani Hualngoram ti hi tun nuwa phwa chop mai ani love CDF Hualngoram kan dau ber swal sipai ten ral thuam an cheleka wangin swal sipai te laka mi puite veng him turle daulet ve thei turin Chinland Defence Force Hualngoram chu tin ani ti chuan pathian du sakna awangin sipai ho tu kan nei that em awangin kan sipai te po CDF tangkara achuan ompol tak anni chho ta zela mi thanhem ngai te zara tuna chuan ral thuam lampo an nei changtlung thokhat ta viau mai ani chumlo chat lova swal sipai ne na indo in kap reng anni thina wangin thile hliam po an om ve ta nual bok Hualngoram alaudin chwa le theina tura nun na hlan tu te hi an chuan om tak setani administrative Hualngoram sipai te ven himna hnuaya khosom li don te chuan ma nia in opna
Local Administrative Board an kalpui meka Hualngoram Administrative Board HAB in akai khoma lungrual taka malak mek ani LAB la din rem chan lo na khwa a tepo din zel tura malak mek ani bok LAB HAB te tan pui turin Hualngoram Police Force po din ania HPF te po in rukru pong swal le ṭhenkhat smuggler te thlengin swal na chi sang sang chin fel dan ngai to in an boy ve hle thin tan in jela khung po an nei reng bok tin thu boy rel fel tu pol Judiciary Board po din fel ani bok an ni hian police ten miswal an man te an zo fian nuwa an chung thu an rel thin ani CC General Conference a hian HPO Constitution le Bylaw Amendment nei ania an Constitution rang ranga hian annoya rules le acte par ani A. The Hualngoram Administrative Council Act 2024 B. Education Rule C. Hualngoram Police Rule D. Military Rule te chu General Conference chuan anem nget bokani pakhat na Regional Autonomous Council in dan siam theina anei te chu A. Rampek Land Allot Lua Occupy le man use kai noi chongchang heng ram hian Reserve Forest Area enge motan bik aram zaute a huam lo B. Reserve Forest tiam lo ramngo kai noi C. Chanchin na atan atui kong le tui na man kai noi D. Tangram lo nei khwa khir na kai noi E. Veng le khothar din kai noi F. Veng le khwa in rail bol na kai noi G. Veng le khwa shwai tu ruat le a kai noi H. In nei na le in then na dan kai noi I. Nam chin dan phung social custom kai noi pahni na Regional Autonomous Council hian an huam chunga leiman le chia chi sang sang an khon thei bok ani pathum na Regional Autonomous Council hian an huam chunga tribal ni ve lauten midang sumpuk tira sumdon na le sumdon na dang zong song an kalpui te khwa khir theina an nei bok palina Regional Autonomous Council hian an huam chunga leilung hausak na te lak chwale sumdon na atana mangtura phalna pek konga thunei na zau tak an nei pangana Regional Autonomous Council hian an huam chunga sikul dor kong sanghadil damdoi in tuikong le adangte an thunei na in state budget atangin an sathai bok ani education Hualngoram Education Board le Hualngoram Education Working Committee te din ania khotina LAB te troi om na le kan sipai te ven him na hnuaya ni tin zirna sikul somli chuang zet honto ni in zirtir tu mi som sari atanga somriat vel an ombok zirlai no pangpo mi sang chuang zet an nei to ani zirtir tu te hi Civil Disobedient Movement CDM atel tele mitlom ngai te ania lomanatan khatin chat noi khat chu HPO in mithil phal te tho kho matangin apethina ni health Hualngoram mi pui te hrisel na hi kan ngai poimo zinga mi ania Dr. Puitling pakhatin kan sipai mun puya full time in min thut chil thei hi kan van nei bik hle ani khotina bial fangin free mobile clinic te an hong thina Chin Health Organization tan puina in nau pang le nau pai rai puar te hena vaccine an pechin bok thoktu anin dai lo ema wangin kan doctor le apui bom tu nurse te LAB shwai tu te an ha thin hle ani ama ero chu an thorim na awang ero in tha an timuangin mipuin kan tangkai pui hle thungani politics lama po ma kan son chawve zela chin u naw dang tirwalin ke kan pen ve thei to e Chinland Council le Chinland Government allowdin chwa don khan Chinland Constitution draft anzia lai po khan HPO kan tel ve ani kan beise angin Chinland Council allow Hlawhtling chho zela Hualngoram po sarkar pa ngai ang thlapin akal chho ve zelani
Hualngoram Regional Council Alaudin Nu Hian, Township or District Paltlang Ngai Tolovin, Direct in Chinlen Government Kanzom Ve Theito Ani. Hualngoram Mipuiten, Kan IOA Kanthan, Chinlen Council Le, Chinlen Government Noya, Ministry Shang Shangate, Kan Tir Ve Theito A, Federal System in Kan Kalmek Chu Ani. Amai ro chu kan hmalak ero alakau khop mai Central Lamatanga Tanpuina engma ala theidon lawa wangin heng kan bei seile kan thil tum te hi alo Hlawhtling theinan Hualngoram chul chuak zong songte kan in lungrual hle atulani Federal Democracy ramdin chua local government hiala kalme kan ni awangin asen sau aman kan pek tur atam ani ti hi shereng bok ila nun na hlu tak tak kan chan nual to baka sumle tha kan seng teu to bok chu wangin midang foreign mi tele nei nung deuh te ti atan chau khek lovin kan theina le kan tangkai na zon theu atangin tan ila ho ze lang u Hualngoramin para chuang meka kan tu le fa te chen fak tla khopa alo parvul theinan tong tai na nen i bei fan fanang u midang tanamal som na kan ni theu theinan iluang liam zel te ang u tanrual chu chakna anisia thubeng war thlak tak tak le thurin tlak ishiat du chuan len tlang po si ilawngai Chanchin don nia